Whawhetai ke eiki famili hei whiawheni whawhetai. O plelei lahi a Otua tau whawhetai ene tau ki mo ui o ku whai ki o tau ki famili tau whatatah mo ui mai ai he whiawhi whakoloa koini. Amen. Whawhetai ko sio aka mo tonu he whiawhi koini ma'u he tōtaha ko toa pe mo ui. Amen. Tau honga ia le waha tau loto ki eiki ko hui ko ne tau hi lelei whai ke tau mo ui tau te au si ai e whiawhi whakoloa koini. Ko whawhetai lahi ki eiki whakamalo ke ulu o tau ki famili e ne hanga o whaata mai e whainga mali e koni ne hanga tala mai ka te au ke uha o whaiha ki Vahevahe ka te motor famili he whiawhi koni ka kotui pe mahau ki e mau pe he ta mai koni ke ki malolo he ahoni pa tau whawhetai ai ko lau ko tāpua ki e whainga mali e ne o mai ki uha o Vahevahe ata ni Folofola i he whiawhi koni ko ia i he whiawhi koni kai ke te whawhaloloa ka o kole ka ui meilangi ke ki hanga tā mai hahiwa o kole ke tau hiwa whakawhetai ke eiki tau hiwa tuku homo whakaukau homo loto ke hiwa koni ko hiwa koni u tau praise pa tau whakawhetai a o tuahe ne lelei lahi whai ka koe, whai ka te au, whai ko tau ki famili whai ke tau ministry tau whawhetai ai kole atu lani ke tā maha tau hiwa ka hiwa tuku e eiki holoto ke tā mai All the earth rejoice.
koni ko kole peke kamata aki e tau famili he fiaf koni aki e tau lotu. Ne? Tua mau whawhetai lahi ka te koe e iki he fiaf koni ko hi ko whakoloa aki ho mau ki famili ai manawa o mo umi. Mau whawhetai lahi ko hi ko mau whea aki he fiaf whakoloa koni mau sio ke ulo mau ki famili ne kei mau pe mo ui. Mau sio ke whine e ki o ne kei mau e mo ui. Mau sio ke whanau whawhetai e ki o nau kei mau e mo ui. Pe whoki a te au. Ko uhinga pe ko hi ko ofa atata pe a Fiona. Ko hi ko kele si. Na kai ke tuunga ia iha mau ngahi ngawele le. Te lia na iai hataha ia te mau tolu e wha pole pole. Ka mau whaka whetai lahi kia te koe. Ko mau au sia ai momeniti koe ni. Tuunga pe he ofa matata pe a Fiona. Eiki mau whatataha mai ki he ki whale koe ni ke whai e mau whakawhamili pe mo e mau lotu mo e mau uke a Fiona ka mau kole o tua empower me i ho Folofola a manake Vahevahe ki he whamili a lau malio a Fiona o a fio tu mau ye a te au empower me Lord ko hi ke lea aki ho Folofola aki ai malohi o lau malio e a Fiona Lord tua mau hanga o te kaki alanglangi mo kololia ko to pe ki a te koe i he fiaf koe ni i a sisu kalaisi ko mau wha mo ui. Amen. 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 Famili ko e fiafi koe ni ne hanga he tau ulu e tau ki famili a mataele o ni hanga tuku mai ki a te au ta mai ke whai haki Vahevahe i he Folofola i he fiaf koe ni ko i ne fie mau peke ki mālolo. Pea koi ai ko e Folofola na unofo i e aho koe ni na o mai he e ki ke e aho koe ni na e tuu pei a te au ai mea koe te lotu. Pea koi au tuu ai e Folofola koe ni i a maa ake vahe o no vesi whao no ai au te he mai pea kua whai e ne tatau ki he kakai na ane alu me iai ki he mo ngā ke lotu. Whawhetai koe ki Folofola ia e famili ka i he kunofo i he aho koe ni koe mea ena e tuku mau pe i he lau maali e i hoku loto e mahu inga koe e tau mo ui loto. Kou sio e famili pa mo e whanau koe kau i he mea ko whakaamu ke Vahevahe pe au lea ai ka te tau tolu i he fiafi koe ni tau te fito ka te moutolu whanau ai mahu inga o e mea koe te mo ui lotu. Tala mai he Folofola e aho koe ni koe mo ui ko a sisu. Leo ne whai e ministry koe mamani ka nai hanga he e kia kumi mau pe kono ki taimi ke mawahe ai ki he mo o ngā pe koha potu mau ngā noa ko hike lotu. Nai fie mau e sisu ia no ki taimi mawahe pe mo ene tamai. Ko hike whai ne lotu. Pea koe lotu, it's a two-way street. Ko ne communicate ia pea mo ene tamai. Pea koe ai famili ko mea ko sio ka pau ko sisu te le koe alo e Otua. Na ne fie mau e ia ke iai ene taimi Vahevahe pea mo ene tamai. Pea whewhea ki tau tolu. O tau kei mo ui i he kakano. Leo ko kau kalistiane whanau i fo o ki tau tolu. Tau kei mo ui i he kakano, whamaterie, e tau mo ui peo fie mau ia, te iai e tau taimi whakafoi tui peo mo eiki. Kou sio e famili he tau nofo ko he tau whanonga ko he mo ui, ka pau te tau nofo sio, ko e hae mea okspeni lahi ki ai ho tau taimi. Okspeni lahi ho tau taimi ke Facebook ka, okspeni lahi ho tau taimi ke ngāwe paanga, Expendi lahi o tau taimi ke ministry, expendi lahi o tau taimi ke atoi ngahi me a ke mo ui pe koe tau wako. Kai si i pe ho tau taimi o tau whiohi whakafoi tui iai pe mo eiki. Kau tala mai he Folofola koe ni, koe mo ui a sisu he nei mamani, na ane tuli mau pe mo ne whenga mau pe,
ke iai hane ki foi taimi, wha foi tui ai pia mai ne tamai. Pia koutou kono uhinga, e whia mau pehe e kia ke iai, e ne taimi o ku whai ai e langa e ne mo ui, a empower ia e ne tamai. Takai ke ngatai o nofo ia he mamani koe ni, o ku iai ngahi principalities, ngai konga kau ia o e whakapouri. Pea une fie mau e ia ke whaiti whakalau maali e pe ia he taimi kotoa e ne nofo i he mamani koe ni. Pea te mausio ke ne nofo e mamani koe ni koi kuna, ka mo i kuna e ki he mea kotoa pe. Pea koutou funa e hau ia o ai kakano, neongo koe Otua. E pea na ane whehanga ngai pe ia a ngahi temptation kotoa pe o tau whehanga ngai i he sino kakano. Ka koe mea na e woka e ne mo ui in power pe mo victory, ko hi ko ne fo'i power time ko pe mo ne tamahi. Ko ne fie ma upeke ne taimi, ke fio hi vao fie pe mo ne tamahi. Pe ko tui e famili, ko ki pe ia ke kuna e ne mea kotoa pe, ia ne mo ui whakafoi tui, ia mo ui e ne ministry, success e ne ministry he, mamani ko ni, ko hi pe ia ko ne taimi, ma ke he pe mo ne tamai. Ai ko e pau ia, ko mea ko e loto. Pea ko tui famili, ko mea ia ko whaamu ko ke ulea pea vahevahe ai ka te tautoru i he fiaf ko ni, ai mahu inga ke tau mo ui loto. O ko tui ko kihi pe ia ki ho tau ki famili. Ko kihi pe ia ki tau nofo ho tau ki famili, ko mea ko tau mo ui loto. Ko kihi pe ia ki tau ministry, ke iai e succeed e tau ministry o whakatatau ke kaweinga pe me tau mua ai Otua. Kai ke winga ke succeed e tau ministry o whakatatau ke mamani, pe me sio ai mamani. Ka ko winga ke succeed e tau ministry o whakatatau ke tau mua pe me kaweinga ai Otua ke tau ministry. Tau whawhetai hanga he e ki o ui ki tau tolu ke ministry ko ni ko God ki glorified Ministries, o ne toi hanga o ui ki tau toki ministry ko e River of Hope. Pea koutui ko ngahi tau mua ia pea mai palani ia ai eiki. Kune hanga o whakafou mai i ene apostolo ko mataele. Pea tau tui ko ne ui ia ko ki eiko apostolo o kune hanga ia o start ai ngahi mea ia ko ia une faunta. Ko ne start pe e ia iai. E pa koe whainga ui whaka apostolo ia. Koe tō taha, ko pau ke ne hanga ia o kamatai hafo i ngā ue. Pea koe ni ku tau lelea he ngai aho ko ni e famili. Pea koe mea koe o tōku he e kiho plau malie, ai mahu inga e tau lotu. He koe ki pe ia ki he tau mo'ui. Koe ki pe ia e kuna iho tau ki famili. Ko ki pea e kunai ho mo wako, ho mo ngā ue, ko tau ministry, ko mea ko tau lotu. Pea ko tui, o ku kai ko hingai ko tau ki hau pe ko o lotu koe ni. Ka ko tui ko hingai o hangi ko lau e Folofola, ko tau lotu ta e tu. Amen, Fofita. Lotu pea i he taimi ko toa pe. Pea ko mea na utala noa, pea mo mataele i he aho koe ni. E ne vahevahe mai ki a te au, pea ko tui ko mea ia o whaka au ke lea ai famili. O kai koe taki pe ia e tau ministry, pe koe ulu pe ia ho tau ki famili, ke ne hanga o lele i e whainga mo ui koe ni. Ka ho hanga pole i ka atoa ki tau tolu, ke tau lele i he mo ui lotu. He kono i ngā, o ku lotu i he tahawa, i he tolu, i he ono, i he hiva. Ai ka whainga lotu ia around the clock. Pea kau tui ko lotu ia kau fie mako ko ke tau whai ko ngai aho ni. Ke tau, ko wharpe ke tau komiti ka atoa ki ai e whamiri. Ko ngā ka kui ai ha mea o kuhanga i ho tau taki, o taki ai ki tau tolu, ko whakaamu pe ke tau hoko is a family, tau mui ko toa ki ai. Ko hi he koe ki ia ki he tau mo'ui, ki ia ko tau family, ai mea ko tau mo'ui lotu. Malo e, Fofita.
Pea ke taimi o tau hoko pea o tau lotu sei ni. Ko ni ihia ko mo ua ia ko he ono mo mea e lotu e ni ihia unau avei la polo ai. Ka oua pena to preiki ai foi lotu around the clock ia ho tau famili. Ko taha ua tolu ono hiva. Tau lotu. Ka kai ko mau tolu pe ia whanau. Ko au pe ia mo mataele mo moslahi. O lotu ka ko whaka anu ke tau involve ka toa mo ki mo tolu. Moni. He ka mea mahu ingai e tau lotu. Kono ngahe ku iai e ngahi ko ngā kau ia e whakapouri. Moni api. Prince of the air. Ko ngā kau ia e whakapouri. O tau whanonga whakataha ki tau tole mo ia i mamani. And in order ke iai e breakthrough ia ki o tau family, ke breakthrough ke tau ministry, ua pau ke tau lotu ki tau tole ke alu e tau lotu, o tau ia, o whakalaka ia, i he whahinga realm ko o iai koe, angai prince ia of the air. Angai ko ngā kau e whakapo uli. Pea o tau lava, ke tau wau ke mystery power ko e Otua. Nē taimi kona ke ihe ako toi tapu ai, nē o mai ke nofo o research ki a mo ui aha taha i he kau saint ko he kuohili. Pea nau research ai, ki he mo ui ko ni ko e whewhine ko ni ko Kuhlman. Ko Catherine Kuhlman. Pea ko sia ko ke mo ui ko e whenga power ko na e woka ko e whewhine. He ka lua e aha wheitu, pane lua tana he mea mo toa e kakai ia ki lalo. Ka ko ngako ku ilo i ko whenga power ko he mo ui ko e whewhine. Ka ko no uhi ngako ku hanga ko o research ko ki ai koe uhi ngako mea ko ne mo ui lotu. Mo ui lotu. Ai ko whenga lotu ia lotu ta e tuku. Kai peke tene te tuwange e ia no taimi o ku lotu pe ia he taimi kotoa. He pakoi ko ngā ia e aru pe ia o nofo pe ia no loki o lotu pe ia a honi kakato te e whahangau. Ka koe whainga mo o ia o lotu mana wa lotu pe ia. Ka aru ki he o whaihangau e o lotu. Pea kou tui ko whainga me e ku fie mao ko ka tau tolu. He pa ulau mai koe Folofola ke tau lotu ta e tuku. Ha whainga ngau e o tau whai. Ke au ke ako o ke lotu pe koe ai. O ke au ke ngau e o ke lotu ai. O ke nofo i apino whao ngau e lotu ai. Pa ke alo whai ha o fō lotu. Pa ke alo whai ha o kuki lotu. Ko whainga me e o fie mau i ke tau mo ui. Ke tau au ke level o tau lotu ta e tuku. Whepeha me o tau iai, o tau whanonga he mea lele o tau lotu. Kono ngahe ko whainga lotu ko ia, te tau alu e ko ke whainga realm ko e, te tau mau e whainga power ia e Otua. Ko hi ke tau breakthrough aki, ke whainga realm ia ko o ngahi prince ko e whakapo uri. He ko ki nau tau ia o nau hanga e nau tau whakawhi atu ngia e tau mo ui. Whakawhi atu ngia o nau obstruct e nau tau e tau lotu. O nau tu o whakawhi paki e tau ministry. Pahange ko tau ministry ko ni ko hu ko ki tu a ko ke uapi. O ko siu tau alta tō au ke ngahi kakai ia. Pehe mamania ko ngahi kakai ta e whaka Otua. Ko hange ko kakai ia o nofo pe whewhine mo whewhine. Ko kakai o ta e lotu. Pea ko tau alu ko ki ai. Ko ngahi prince ko of the air. O nau pule nau tole he ngai territory kehe. Paka tau alu ko ke ngai api ko ia. O ku iai e ngahi ko ngā kau ie whakapo uri. O nau pule e nau tole ngai territory ko tau alu ki ai. Pea ko tui e famili. E kai ke tau te lava ta toi kuna i hame. Ma tui ko tau alu to koni ke kakai. Ka koe tau whainga ke mo ui ho nau lau mali e. And in order ke iai e tau breakthrough ke ngai kakaya ko ni ko pau ke whai ai me e ko lotu. Pea ko lotu ia ko fie mau ke tau alu o whakalaka i realm ko o ku iai ko ngai prince of the air. O nau pule e nau tau ngai territory ko ia. Ko hi ka release mai
ai breakthrough ai Otua ki ngai mo ui ko ka kakai ko ni hai akia e setani o kia ngai demons o kia ngai mea yo ne hanga yo hai e nau mo ui pa ko pau ke tau hoko ta toko ka warrior ki tau tau i he mea ko lotu ngai ngai mea ia o toki la vai pe ia fru he lotu mo au kai pe ko hanga po le ki tau tau famili ngai a ko ni ko tau ministry, ko tau mo ui as a family. Hau pia ke tau mo ui ko ni ho tau api. Ai fei tu ko ni. O kuia ngai prince of the air na pula i na te territory ko ni. Pe kuia e ngai impact ya nei ke tau mo ui. Ka pau e whakawai e tau lotu. Te tau o ngai pe tau mo ui ulungia pe tau nofo ko as a family. Pe ko tui o kuia ni ihi hangi ko langi mo te ki. O kuna alu na ngā ue he ngai feitu u whai ngata amoni. Ko ngai feitu ia ko manako ko te volo e mo whili ko ke iai. Ka kono ngā fuko whai ngā ue ia o whe unga ia ko mo e nāko. Ke na ngā ue po uri ki ai ka nāko aho. Pe una alu iai. Ka koe mea ko pole ia mo ki ua ko ni. Ke na mo ui lotu au pito. Na tō he ngā ue, na nofo he ngā ue, nofo he lotu. He ko taimi ko tēnā pehe, tēnā break e ngahi mea ko toa pehe wheitu ko una iai. Pe tēnā au ato hoko koe māma ki naua a kalaisi, i he wheitu whakapo uli ko una iai. He ko mea ko whaka awai famili, ke tau kau whakatahe mea ko mo ui lotu, ki o tau ki famili. Pe toi lawa ke tau whakatahataha pe heni mahe aho kotoa. Pa hui whakataha mo ua he ne ako ko ne ngā ue. Pa ko hanga pole i ki motoru. Pa e au ke ngai taimi ko e pehe. Ai tolu ko taha ua, ko e ono, ko e hiva. Pa ku iai ha wheitu o ku ke iai pa ke atake ke lotu ai lotu. Ke ngā ko e hoko ia ko e tau lotu a tau tolu ia around the clock. Kai peke to e motu ia. Tau lotu i o tau ki family, lotu i o tau ministry, tau lotu ke ngahi kakai, fie mau ke whakatau ataina, fie mau ke whakamo ui. O ko tui koe mea mahu inga e lotu ia. Kai lotu e ke tau ki kuna e tau tau rehange. O ko believe au ki tau ke power of prayer, mahu inga au ki tau lotu ia. Pia mo e tau mo ui au kai. Pau ke ia ai taimi au tau spendi ke tau au kai. Ke tau whamamahi ifo tau kakano e tau kai, ka tau au kai. Pea kai ke ngatai, whia mau e tau nofo mau he Folofola e Otua. Pea kau tui ka tau nofo mau koe Folofola e Otua, koe tau apai tia ia kalaisi. Amen. He ko word of God, neama koe Folofola. Ka ko living word of God o ko hingai ka sisu. Pe ko tau apai tia in the vine ko sisu. Ko kia ko te tau breakthrough ai i he ngahi territory ko to pe mo ngahi realm ai whakapo uli. I ho tau atakai, i ho tau whanua, i ho tau nation, ko e tau lotu, ko tau mo ui lotu. Ko lotu i he taimi ko to pe lotu ta e tuku. Pe kai ke ngatai o tau lotu mo au kai. I kai ke ngatai o tau apai i e Folofola ai Otua. Ko si isu ai Folofola mo ui ai Otua. He tamai Folofola, ka tau mahavai pia moe vaine, ka tau mahavai mo si isu, kai ke tau whaalawa e tau tau rehame. Tau tui ko hinga ina apai ti mau pe, ai ki ia pia moe ne tamai he tainko nei mamani. Te mau se whai pene ministry, kai ano taimi o nei. He ku kai peke hatai me maavai mo ne tamai. O apai pe mo ne tamai. Pa o sanga pe si suia o mai ai. Whakapuli pe mo i ki ke mo ui i kuna. I kuna he te mo ui whafoi tui tui. I kuna he te mo ui as a family. I kuna he ministry. Ko te apai in the vine. Ko te nofo mau mo te whetu taki ta e motu. Pe mo e Otua. Ano i. Famili ko kole atu i he tau lele atu koe ni. Ko whaamu pe ke tau follow ke mea o alu ki aho tau taki. Pe ko i loka taim lahi ia
o mau lotu peki mau tolu ia pa mau au kai he taimi ni, he? Ka au kou whaka amo ke mo involve mai whanau. He mea koe ni. He koe mea ia koe ia breakthrough ia ke mau ko mo ui. He taim lahi o ia ngai whakawhenga tae ko mo ui. Ko o ngā whoki ko ngai principle of the air ne pule i e ngai territory. He? Na e share ma e langi ene i tu e ngā ue. Eni o ngoi bewhenga mā loki koe o ngai principle koe whakapo uli ia i wheitu ko ngā ue. Ko hi koe whenga kakai o ngā ue whataha moia. He? Ka koe mea e koe na talangi e mahu inga ke maui lotu. Mahu inga ke maui lotu. In order for them ke na hoko koe mama a kalaisi i e wheitu o kuna iai ko pau ke na maui lotu. Ko pau ke na maui lotu, ko pau ke malohi me e koe maui lotu i a tau tolu. Pea ko pole i e ki tau tolu e famili i he fiaf koe ni. Tau to e whaka malohi ange e tau maui lotu. Lotu ta e tuku. Tau lotu around the clock. Pea kai ke ngatai, tau apai in ta vain. Tau nofo mau he Folofola e Otua. Hui ka tau mau he malohi. Malohi. Amen. O ko kole pehe whainga maria koe ni, ke ki tātama e langi e tau hiwa, pa ko kole pe mosleka ke tamate i mai uhila, kai hiki e tau lotu, huwhia i he fiafi koe ni.